بەلێ ڕەوشە داوی لە ڕۆژاوایی کوردستانی هەروەها بۆمبەبارانی ترکێژی ji Birmingham Dr. Zara Saleh akademisyen meyvanî min e. Dem baş Dr. Zara. Dr. Zara Rojavayê Kurdistanê bi mixabînî ve ji rewşa gelek aloz ve derbas dibe. Her îro gelek gencên Kurd ê ku di şerê li gel hebsa girtîgeha guveran de şehîd ketî, jiyana xwe ji destan hatine veşartin. Yani ger em wê mijarê bigirine desta destpêkê de çawakarîn Daişê êrîş bibe ser wê girtîgehê bi hejmarekî zêde çawakarîn bikevne nav wê girtîgehê de çawa çek ketine destê wan de wê derbarê de dîtina te bigirim Dr. Zara. Belê silav û rêz bo ta bo hemû temaşevanên gonharma mêze dikin. بێگومان ئەو بوێرە داوی یا گۆ داعش هاتە علی داعش هاتە دەستنیشانکردن گۆ داعش خۆدیسە داخویاکردن گۆ هێزێکە هێکارێ مەترسیە لەسەر دەڤەرێ پەیدا بکێ هەلبەت ینی ئەv ێریشە هەب شێوەیەکە ینی پلانکری هاتە داخستن ji ber ev karê got bû yanî bi rastî ne karekî hesan bû helbet wê gelek alî jî tê de alîkar bin divê êrişê de ne tenê wê Daeş bê ji ber gelek alî Daeş jî bi kar ayîne û sûd jê digirin got Daeş ser bikeve wek em dizanin rejîm jî heye opozisyona tê helwesta van rojê borî dihata diyarkirin hişkere got hemû bûne alîgerên Daeş yanî opozisyon jî rejîm jî û ji xwe Tirkiye ew meseleke dî dijmin e yanî û Rusya jî ew ket vê gazin ji Amerîka kirin wê jî xwedî dikete wê hevbindiya hade ji ber got ji armancê wê got ew dever bê xuyakirin ji raya giştî re got Amerîka nikare wê deverê biparêzî got pêwîst e rejîm serdestî wê bê lê di ber wê re jî em karin vê nav vê vegerin sedemê sereke got ew parastina deverê ne bi şêweyeka serrast bû gelek endamên Daeş derbasî navhêzên Sûriya Demokrat bûne yanî ew lêskeke istixbaratê di vir de hebû gokarî bûn yanî çawa wê ew êrişeha vê şêweya hesan derbas bin û di hundirê hevsê de çawa ew teknolojî ew mobayl hatine bikaranîn ev hemû jî weke divê ez bawer dikim ew lewaziya got peyda bû di hundirê hêzên parastiyê de yan hêzên Qesedê de hêzên Sûriya Demokrat da got endamên Daeş berên ha bi saya hin serokên eşî de gelek endam hatine rizgarkirin û li deverê Daeş hebû yanî helbet ez bawer dikim gelek hokar di vir de hebûn bûn sedem got ev êrişa Daeş hat li derxistin vê şêweya xurt û berz got diyarkirin got êdî karin ew karin weke divê ew stratêjiya Daeş ya got bingeha wê ser fikrê îdeolojiya ya got Eymen Zewarî dest pê kirbû got gava got çawa êrişî hepsa dikin gava got çawa bi grûpên xwe bikujin got xwe bipeqandin bi devera helweşên godan girtiyên xwe rizgar bikin em ne ji aliyê Daeş ve ez bawer dikim karekî normal e lê ya tiştê herî nenormal got îro ew aliyên dî hemû bûne hevalbendê Daeş hemberî got ew fêde weke divê sûd girtin jî ji wê ewleya got ne birêk û pêk bû ji aliyê hêzên Sûriya Demokrat got ew dever xweşikirine parastî bû weke milberî ji got gelek endamên Daeş hat hişkere bû got nav wan hêza de hene yanî. Dr. Zara niha ev mijara gote ronî kirî niha ku hin dest di nav de bûne hin berpirsiyarên hese de jî rêveberiya xwe ser jî dîtinî wa wisa bûn çima xwendineke wisa ji wê re û şêre nikarî bû bêkirin ku gava ev alî nêzîkî hevdû bûn ji bo pêkanîna êrîşekî wisa destêwal pişt wê hebû heman welatê gote bi nav kirî
برپرسیارین ریوبریا خسرجی بناف کرن گوتن گو دستی واد وی یکی ده هبویه چما نکاری بون وی روشه بخوینه از باور دکم شخو ابنا دوری به جهیل پرسینه که علی اگر براستی خودین وان يعني خودی لوان باکروان درکبن يعني 121 کس هبونا قرباني جبونا تشتكي يعني جبوي خلالك أولوية كاري بيجي دفردا از باور دكم جركا لي برسينا كجديد شي بيت فردا و او كسين بربرسيار فردا بين دا ذكرن لي برسينا كا باش كد بي شي بي جو كاربن في واكي ماسيا دربخن دفردا شخو غافاغو دستين استخباراتي هبن دوي دفردا از باور دكم وي ابنا بيك سدمن جو بل يعني جو او ريفابريا وي دفريا جو ريفابريا جو او حبس او حبسا غيران يا صناعة باراست حسكي يعني تكاري بيجي دستي وان دور ده هبي جو اف تشاوا هاي واجي هبو الجورتريت هن جدري استخباراتي جيت بيجن قال لك جود جو بل جو هاي واجي هبو جبري شش ما هذا بلكي اف بلان كريبو اف تشتها يعني و باوردم ابنا يعني كاري بيجي يقول كاريه كمزنا جو اف تشتها هشتن جو اف كسي هان سيفي كسين سيفيزي وكسين كردها يعني كرد وهناك عرب جهاتنا كشتن ابنا يعني تدخل يكن بسياريك نتنج عليه قصد بج يعني هزين ناف دولتي يعني امريكا بخوجي هاي واجي هبو يعني تفرد هناك سيناريو جيتي صار زمان دفرده يعني سيناريو جو ايرو اف بيرا جو هات تك هات الين وكا امريكا كارن سود جي بقرن يعني هزين ناف دولتي قارن من جتابا خرد بي جو بيجن ايرو داعش مطرسياوي خرطة ام نماج في دغري درت كفن وش خو وقت بي الين كورتيجي كارن شخورا فيكا غازب كاربين يعني باور دكم يعني داعش براسيجي كاغتك حمو الي ويب كارتينن گرکا کرجی و مسئله يعني بي قرباني كاربن سودتجي بقرن بيگو واقعس كسابقنا قرباني جبوي بيرك حالو دكتور سارا نهاد هفته منك من دلقال ريفا بريرا وانقاها سوري مافين مروفي أبي دس نشان كركم دوی ریشا کو لهمبری غویران هاتی کرن کو گهکا چکان کو نزیکی گرتیگاهی بو داعشیان جوی کو گهی جوی دپویا سلاح برنه کو او سلاح جی دبن چاودیریا هزین سوریه دموکراتیک بون چاوا اوان کاری بویا زانی بویا کو سلاح دوی کو گهی دهنه پرسکوی بو یا گوتی کو حسده جی دوی برسوا وی که بده یانجی لکولینی دوی درباره ده بکه دیتنا تا نرخاندنا تا دوی بابته ده چیه دکتر سر؟ از ده بسپوره که دواره لشکردی بس از باور دکم يعني تشتاقو رامي عبد الرحمن دویجه يعني از باور دکم پرسکه گلکی گرنگه يعني وجركا يعني سركردين قصدي وريبريا خسر او برسفي بدن جبرجو بالغورفي نوچي ويجي دريتي تي ديار كرن هشكره بچاوا او دستين داعش بناف هزين سوريا ديمقراط ده هنا دهندروي حبسي ده جي هبن وي هبن وجدروي حبسي جي يعني وزنداني دفردا تي ديار كرن بو نتنل دبر يعني قلق بوير برين هاجي بيك هاتنا لدفي بويرا غويران دس زندانا غويران ده هاتا ديار كرن جو قلق دستين استخباراتي نافا هزين قصد دهنا جو جوارا ري هسان كرن راستا بلكي رجيم يجي آري كاربي تركي جي يعني قلق وكما قلت بليس لآلية سركت فردا او دستين ناف هزين سوريا ديمقراطنا جو ري هسان كرن جوان چکدارین داعش را گو في شوية مظن چاوا درباسي حبسا غويران بو دکتر سارا نها جالی ترکیه و بردمانین گلک برفرحی کل حنبری روجاوای کردستانی بیکتین هنه لدورین بتایبتی گود بن کنترولا
هزین سوریه دموکراتیک یانجی ریوبریا خسردنه و روشا ریشین برطرح کنها ترکیه لروجوای کردستانی دکه وی اتمسفر وی روشه چاوا دنرخی بێگومان ینی استراتیژیات ترکی هاتە گوهرتن پشتی گۆ ترکی فام کرد دوا سەردانên ئەردۆغان da hevdîtinê bi serokê Rusya û Amerîka re jî got ew rihniya kesk wê jêr nebe got te êrişeke nû ya weke dibe ya bejayî deverê bike ji ber got Rusya berî Amerîka nahêle yanî ji ber got çavê Rusya got ew deverên got dibin distê îro Amerîkada û jî Tirkiye de ew çavê wê lê ye got vegerêne ji rejîmê re çixwe Amerîka jî nemad hêlê jê re got vî karî bike ji bo wilo jî ew stratejî guhert ew stratejî jî bêhtir karibê fişarê bike got hin devera bibe kaxetek bazarê dilêsika yani di bazara siyasî de vê kaxetê bi kar bêne yani gelek alî jî yani Rusya bi xwe jî sûd ji van êrişa digirê got bêhtir ew jî ji aliyên ji hêjên Sûriya Demokratê rêveberiya vê jê bê ez karim Tirkiye rawestênim eger hûn vegerine cem rejîmê hûn guftugoya weke bê weke got rejîm dixwaze bikin em û dev ji Amerîka berdin yani vê şeweyê heta niha ev çik pêk nehatiye yani ez bawer dikim yani yani ji Tirkiye re ev êrişî hen yani weke stratejî ye yek jê ya di duwa jî ez bawer dikim yani Erdoğan dixwaze bidê xuyakirin jî ji ber got ew krîzeke de ekonomî de ye siyasî de ye hilbijartin nêzik dibin sala werê ev hemû jî weke kaxetin yani kaxeta PKK bi kar têne çil li Rojavayê Kurdistanê û çil başûr jî ji bo karibê wan hestên netewperestiyê Tirkî nêzîkî xwe bike ew denga got tiştekî weke dibe wan serkeftiyên derve bide diyarkirin got yani karibê bêhtir xelkê cada Tirkî razî bike ji bo yani ew dengeyên hinekî bilindtir bibin di hilbijartinên bê de baweriyem de دکتۆر سەرەنها هیزên Sûriyê Demokratîk di daxuyaniya xwe de diyar dikin ku êrişên Tirkiye ê ku berdewam dike bi bêdengiyekî navneteweyî re jî berbiçav nayê bêdengiyekê navneteweyî heye di girêdayê êrişên Tirkiye Tirkiye êrişên xwe dike qet protestoyên beramberî va kiryarên Tirkiye de asa navneteweyî de nayên kirin daxuyaniya hesede wisa dibêje vê sekna hesede girêdayî vê bêdengiya navneteweyî tu çawa dinir ez bawerim yani hesede yani dixwaze got ev her du aliyên sereke Amerîka û Rusya ê got xwediyê girêbistan navbera Tirkiye û rêveberiyê de bûn hesedê de bûn yani karibin hinekî fişarê li aliyê Tirkî bikin belkî ji bo vê sedemê ew dibêje divê aliyên navdewletî bêdengin lê ez bawerim yani Tirkî jî sûd ji vê rewşeha werdigire bi şêweyeke yani weke got ew dixwaze yani karanîna yani teyara yani balafiran yani ev stratêjiyan û ew jî tedît yani heta roja îro jî yani tedît ji xwe pêwendiyên navdewletî bingeha wê berjewendî ne îro her du alî jî çi Rusya bê çi Amerîka bê her du jî hîn berjewendiyê wan bi Tirkiye re hene yani çiqa got Amerîka jê nerazî jî bê weke endamekî NATO û Rusya jî got hevalbendekî wê bi Tirkiye hevalbendekî demkî ye divê krîza Sûrî de li dever nedî ev her du alî jî naxwazin got bi timametî Tirkî ji dest xwe bidine alêkî ji bo wilo jî fişarê lê nakin yani ew ji cem wana negelkî derde mesela mafê mirova yani kuştina hineke sivîl ji bo wilo jî destê Tirkî yani çavê xwe çê digirin yani nahêlin got tê êrişên bejayî pêkwerin lê ev êrişên halo berîn ha jî Tirkî bikaranîne li başûr jî û li Rojavayê Kurdistanê ez bawer dikim ev ve bêhtir spasiyat etkim Dr. Zara Saleh akademisyen ji Birminghama Brîtanya tu mêvanê me bûyî spas sebetê jî